bimeze bitari ko episode ni yakangahe ni ya gatatu ibaze ko mutaremera ariko ujya muraje mwemere byanka bikuze naye wemeye ibaze ko wemeye aba nabo ni bande ku buryo batokwemera tukeze kwa makata wa makatanisha tukagera no kwande kwa Maimuna urambira ngo niwemera nkande tegereza kwemera utemeye ukemezwa bigira Imana Ismaili ukabanya ngo karimwo nduwimana yanita nabo ntiyibagiranywe nawe karimwo uwo bankiye kwa kina numwe wenyine inyuma yo gusaba ngo reka nyine hari umuzungu umwe yasabye aratakamba baramwangira ati ni filime ndundi abazungu aho barabivanye bararambiwe harageze rero ko barabivanye Afrika nyine inkuru ni ya Dr. Swaleh ariko umuntu yitwa gute dogiteri haba ari ikintu yakoze manager ninde dogiteri Swaleh wumva ari bikibu filime yeswe wiki uburozi bwo mu kuzimu episode kangahe gatatu ibaze ko tugeze kuri gatatu mukahe ako nyine barakwereka umugabo nuko mumanukanye kine igitambo sha wumva ari bikibu Rondera iki Nakwamukiye kumuta izina ya makata ariko ramukanya mu izina rya makata wa makatanisha niyo gahunda ko gahunda zestaye ndakora mukije ku izina rya makata kumbe sizi nimba Maimuna ari uyu Sarayari Nifuriza kirimo gutume sigisabo nitegeko genda umurondere Ernest umubwire ave mu gisagara rimwe agende mu gisagara cyitwa Marayali agenda arondere muganga yitwa Marijadi ko bigaragara umusura agomba kuva mu gisagara rimwe agende muri Marayali arondere umuganga yitwa Marijadi niyo gahunda ihari kuba ari kagiye kumurondera umuganga rero ibyo uraje bibone buriya uraje ibone impamvu kandi ngo sigisabo nitegeko se witondera baga ibintu by'abazimu rero kubigendamo gake gahoro ko ari gihe uhuza gure ugasanga uri kuriteza ibyago ategerezwa kurondegwa mugabo ahubwo nta nubwo bagira we ariko uraze no bangeze jewe nko mu musigiti kareka je nasubira kuboneka hanze kugira ngo kare Rondera umukozi Imana karabukuna bikurikirana wewe uko nubundi buriya bisi bijya barababaye biyemeje ubwira naye burya ntabwo bacika biragoye yaba ntituri kubona impeta uzi kuzikubona we aha narumbi koko nitwo tuntu twawe bino bintu mbari ibyo bintu ko ibyahero gakaba muri make ivy'imatana byo gukuramo impeta muri rusange aha ushobora gusanga yihaye agaciro buriya akaba ari menga ntiyo yiyoze mwava kumbe kubwa amahirwe haje batari babi ni itegeko bahawe bamutware mu kindi gisagara nimba ari Mariyali kugira ngo agende ndetse ahure n'umuganga wundi uhe muganga amumarira ikicara utuze wige hari kanga ndapfuye uri wenyine we sura y'akazi sha mvuze ngwiki we mvuze ngwiki aho Ernest filime bino bintu buvuga ubutumwa uve muri kano karere urimo uje mu gace kitwa Marayali uburane n'umuganga yitwa Marijadi bategerezwa guhura byanga bikunze ndapfuye umuntu yatumutse amubona nuko yabwatse urabe filime we mvuze ngwiki hano two batangiye kuvugana gake
hano two batangiye kuvugana barakwereka ari inyuma gose nimba muzi gukurikirana kimeze nk'umwungu hari anye ifise amaso Halloween bihamagaza ibintu by'imizimu uzimu nimba mukunda gukurikirana buriya ariko narababwiye ba nimba muri aba film ariko ni gute mutarakora subscribe ariko Dr. Swale TV online kugira ngo mwumve ko ibintu gose ari ubutamu cece bako byumva gose buriya tanguye kumukanda amasomo mubwira kanakajya mvuze ngwi ivyo navyumvise muvye ene kandi rero bonga nga babonga igikurikira bacumva nabakoza ko kimara gukoza ko tangura kubashiramo imbaraga tangura kubabwiriza imbaraga nawe kugira ngo babarondere umwansi bari seri ibintu byo gusonza imbaraga bajya bahiga umwansi n'inzara sivyo we ibisige baravyumva genda rero mukurikirane duwi mpaka bisobanuke mwansi mu munyate bigishushe aho muri hose nzoko mwiteguye intambara nta kujengeka n'umugende nta kujengeka babavuyeho aho muri hose mube ready intambara igwanwe bisobanura umupfumu ugasaza kuragiye baba pfumba bigize umwuga nyine harabusanga bakora n'amadayimoni byanyabye rega ariko ziko nigeze ko umupfumu yabeshiye umuntu ngo mukozi ngo abantu bapfuye ngo imvura yaguye ngo bagusabye interera mu kuzimu imvura iragwa ku buryo basaba intererana abantu bajya ku bapfumu koko ariko ababukuri nanjye abiga nigeze ku kanabireke nababwiye biga naba nimene iba mwomya nagira mvuga iki nigeze kuba we cyane bajya baravyiga iby'ubupfumu muganga Marijadi yene umuganga Marijadi baranza ariko naramama nataka nikupe uwezo ngenda kububasha uravyumva nataka nikupe uwezo ngenda kububasha ona majini ambao watakuchora wo kubona amajini ashobora kukukurikira linzi wako utakuona waona kugira ngo ngire uburinzi sha ugasaza kulwaje aramukanga aramuhabura turashize wagira mu burinzi ubugeze barabansi baje kumutera bari kandi bijya kimara kumenya umwansi bugi butumbuye we yamasha ivyo gya kuvuze ngo ikirambara ari byurambarara kukanga mupfumu yegeze nkurondera ko bambwiye nze ibi nibi cyane ivyo gyama tugurugorora sha kwanza turabe ivyari byo banza ibaze shahu amazi ya buji akuguye nko mujisho niho bumenye ivyari byo eho mwabantu film niho umenya ko wagiye ku mupfumu wa nyawe bugabo banza rakangata bumvisha ibyari wewe mwabagabo muzoba mumbwira ugasaza sha bugizo n'indimi z'abapfumu nimuze muzigane arege uvuga ngo ugasaza ugasanga ahubwo uri kuri hamagariza ubusaza ugaca ukecura ubwo nyine kandi baragakomye muze mwitondera amajambo yo musubiramo amagaje mayimuna banza kuramo imbaraga banza mutamu mwana tangura kujugumira arahiye nabo bazi baguhige turabese wabarigize ibiki noneho bazi baguhige turabe umupfumu abanza aricara nta mupfumu uri aba mu nzu nziza mukaza n'umupfumu wa mu nzu nziza muze umugendere kuri wabatari we inzu ya mbere nziza ibimeze nk'iyo uri kubona ni kuvuga ngo rero mu gihe cyose ubona baye mu nzu nziza we ntuzumwe we n'umuteka mutwe no muri sikoro arababesha n'abapfumu batunga ni nkuko umukozi w'Imana wanyadatunga buriya itunga iri mu ijuru n'abapfumu iri gitunga iri mu kuzimu ambao atakuwa nawe siku zote atakulinda
wawe ndetse abazokurinda Sayari, sayari. abazomurinda muze ngwi abazomurinda nawe Kijana, musore ona hawa. urabona ba Watakuwa walinzi wako. abazokubera barinzi Sawa. urumva Sawa kijana. musore tumuka cyane tumuka bagironse abashinzwe umutekano sha bazokurindira paka n'ivumbi ritumuka simba guhaye imizi mizoze twirabira kakana bigishushe